Hello, so pite ho na bon chavin malam hin khu channel la ka hin lem kit ve tu ni in Seijui som na ni hola Seijui John hin khu thusim Jesu to akimuto dan le Jesu ji a gen the ha sa I tabanga hin thwa chule a chaina ke ya hin khu I tabanga thina na to hamti thusim anangai kenote John hi Jabadi le Salami chapa Jacob naupa hi chule ama hi Jesun angai lu Seijui tin jong ake na hi chule apa Jabadi hi ngaman mi a hi zein ama le a upa Jacob hin apa na to chu akithu pi ji thonin Galilee dil le na nga naman jewin hi cha chun ke wa nan an ne win a hi chi hi Matthew bung li changsom ni khana chuna ki mon hi chule Seijui John hi Galilee dil den kom Bethsaida khomi a hi chule Jesun John Seijui dia na ko bachun John le upa Jacob hin Galilee dil le na len an hui pe thon a hi chun Jesun John ja nei jujin ati le aman jang apet pe chun Jesu chu anajui jing ta na hi Matthew bung li changsom ni la khat le som ni le ni chule Jesun John le aso pipa Jacob chu van gin cha te tin jong anakovin a hi aji chu amani u cha hi Seijui dang zo se sanga gozu ding teng van kinim le van yin panga dung chom na khat le gyal to lowa thu Seijing kiti lungthim le cha nei lon je a hi chule Seijui John hi Jesun a Seijui hola aha man cha loi Seijui kha chong a hi e vet sanan Jesun jaira chanu atho do ding chun insung a John chu ani ki puije mak bunga changsom thum la sia chuna ki mon hi chule Jesu mol chunga awu ki khela mosile Elijah to ani ki mu to jong chun Seijui John hi chi pe ni jong chun anomin a hi chi Matthew bung som le sigi changkhat chang ni achuna ki mon hi chule Jesu howai poloi hol esper hon amat masangwa gas money hona taudinga chi jong chun Jesun Seijui John hi ani ki pui kinin a hi chi Matthew bung som ni la gup chang som thum la gup la som thum la sigi achun ki mon hi chule Jesu la Seijui ten pakai anjon anani uchun John hi Jesun angai lu Seijui tin anakovin a hi cha chun John chu Jesu je lama to ve akiti chi John bung som la thum chang som ni la thum chun akimon hi chule pakai Jesu cross a ni khet pe chun John tai lo Seijui dang ho khat cha anom po bin hi chule Jesu cross nga thi masang chun Jesun angai lu Seijui John za anu Mary chu anavet sui jing din hitin ana seje Jesun anu le anu ko ma ding angai lu Seijui chu amun anu za achun nume na chapa chu keben ati Seijui pa za azong chun na nu chu keben ati le hi chepe chun Seijui pan amanu chu aina chen pi din apui tai hi cha pa ka Yesun cross a Athidan masanga Seijui John za anu Mary anavet suidia angan si hi Jesun Seijui John chunga ta sanalin ta ane kimun hi abanin nule pa beja cha te hi thelo chule cha te umlova nule pa the e poiti jang avet sa e chule hi cha Jesun anu Mary chu John ni anavet suidia aseilo na chu a hi le mihim e ho jang khala khat ki ngai lu to ding le ki jen to ding angai kho dan jang e helven hi chule abanin Jesu Seijui hola Jesu hlan gawe masapen hi John hi chi John bung som ni chang ni akon chang di sunga chun akimun hi chun hlan phung hlung masa Seijui dang pa jang hlan sunga alu le amu chenin ata santai John bung som ni changget abanin Jesu thina ko na atho do zo chun Seijui John hi ho bung khumpi khanin ahung pangin a hi ama sapenin John in Ephesus a pathena na tungin Jesu nu Mary chu aveko le tin jong akiseyen chule Seijui John in kitep na tha Bible le khabu phebe jong anasune lungset na ekp a he ovin Cephas le Jacob chule John kapan khomwa Barnabas to chidang namdang la chule amho cheptan hola na tong dingin khul jelamin ei sang uve che Galatia bungni changko na chune kimon hi chule Seijui John in John sut ke panu thapa asut na Jesu hi pathin chapa di ta hi ti aphung da in chule pathin mi ngai lu na jong tampi aseje John bung kha changkana pa changli chule John bung thum changsom lagup sung chun kimon hi chule Seijui John in ale kha tho dang first John second John chule tha John aman aha sei pen chu ngai lut adi le pathin to kilo khoma kiwop khom jing ding ti aha sei pen kit ne chule Revelation thupon giti le kha tho ni Seijui John sut he kit ne
cho le Seijui zon in thupon ajin aha se pen chu vanoi le se khang ki chai ding le pakai Jesu lengbai apu ding thu asun kidin a hi Seijui zon in Jesu ata san je a patmos tui kola tho gen the athua thidinga akikoi lai ta pakai jin a he sa ho thupon le khabu hi anaji a hi thupon mung khat changko achun akimun a hi chole Seijui zon hi Athidan cha chom a sei nau akimun a hi hi che hola mi tampin ata san pen chu ama hi ate set an na ko na thi hi ti hi ta san thei pen a hi chole Seijui zon ale khathot na mi tampin kitil kho na ha nei loi khat chu a hi le first zone bung khat chang si changi ne hi ama khwa sunga banga I ho jong khwa sunga I wale wangule ei ho khala khat kiloi khom na ne hi win achapa Jesu thisanin chonse na chengsi akona ei sop theng su a hi changi na ei ho chonse de lowa ikisei wangule ei ho ki thlem tha a thuta chu isung wa lo hi ti jong hi a hi chole Seijui zon in ale khathot no ho le athi masanga ha se pen chu pathen mi ngai lu na khale khat ki ngai lu to ding le kitil kho to ding ti ho hi ale khathot no ho le athi masanga ha se pen thu a hi tunia Seijui zon hin kho to sim chom cha isei naw hi chan chu a hi tan thusim ngai zo se damsel chi hu tin thusim aban ting le akimuto ki taw hi te